Ha deixat monde cultivat de memes gascus. E remission culturau d'Aue che s'interessa als joents de Gascugna e d'auti parsas, che han deixat et loc per eobito naber luen de la misère e des peleges internes che eschisson e país. C'am incontrat un grup de joents arrapaires de Varsovie en Pologna. Mikrosev wache a koke niște bari Ne baza răgăceapa suki pierogi Rohim gărde baci Ne scoatam cum e slaus Ne zinte gras Până cap ne marcio pas Că Mikrosev wache a koke niște bari Ne baza răgăceapa suki pierogi Că rohim gărde baci Ne scoatam cum e slaus Ne zinte gras Până cap ne marcio pas Pierogi! Ha deixat et dunques joents arrapaires refugiati en Pologna. Kjo juke huejit de Gascunien la per modela entahueje las persecucions que sufrim tot dia sus tot des kipis de rabataspo qui vinen dans critica mia sa patacata be sus quan volem pas baiaus drogues a gratis que era una situació terrible. E nus pudet contar cum se passa l'integració en Polònia. Nu sufrets pas de racisme aquiu? Tak, Dniepru. Jestem kurwa har. Que era gent que ens dicen tostem de tornat al nostre país. Gówno. Eu, at curva racistos, construi care plăt cu aberois cops de maquila. Vedet? E pensat que tornarà tal país un dia? Nie. Nu, jamais. Eu que preferi en guerra sufrir es curva racistos que spinflois. Ne pot pas comparar. Bem, e ben, merci hero, et bi pohor, a deixat a un aite cop esperi A deixat. a país.